nebitno, ali United je nekako uspeo da nađe način da zapravo najvažnija stvar u ovom razvoju tima u posljednjih mesec dana jeste što se sada mnogo više igra po bokovima, što taj najslabiji deo tima koji predstavljaju ti centralni vezni igrači ovi iza Bruna, gde su često gubili lopte i Pogba zbog svoje neodgovornosti, Fred zbog neodgovornosti McTominay, jer jednostavno ima ograničenja koje ima. Prenebregnuli su to tako što se mnogo više igra po strani. Ko je video prosečnu poziciju Luka Shawa na utakmici protiv Aston Villa, on je čovjek bio na mestu iznad prosečnog levog krila, dakle sve vreme je bio gore iznad svih centralnih igrača. I dobro, mislim, u ovoj utakmici stvarno mora da se priča o tome, ovo je najbolja Pogbina utakmica od kada je došao u Manchester. Bez konkurencije. Dakle, znači ti hvališ Freda, a ti hvališ Pogbu. On je 90 minuta briljirao, on je sve što je uradio na sredini terena, i odgovorno, i uklizavanje, i inteligentni potezi, dobar izbor poteza, dakle, neverovatne stvari. Svi su naravno pratili samo šta se dešavalo u 16-tercu, suđeni penal i nesuđeni penal, ali Pogbin glavni doprinos je bio na sredini terena gde je dominirao. I to se sve dešava na utakmici sa ekipom koja igra apsolutno kontinuirano najbolji fudbal u Premier ligi, gde oni Grealish je bio, znači uprkos toj sjajnoj igri Uniteda, Grealish je bio ubedljivo najbolji igrač utakmice, složit ćemo se. Čovjek je dominirao i asistirao i napravio još nekoliko sjajnih